Hotelske sobe su idealne da provežbamo pisanje brojeva. Obratite pažnju samo na broj 11, 12, da napišemo baš tako, jer u govoru često napišemo 11, 12, 11. Kako ćemo ovaj broj napisati? 1136. Sve odvojeno. Sve odvojeno. Da li ćete između 3 i 6, odnosno 36, napisati veznik i? Odvoljavam kako vi želite, pravilno i jedno i drugo. Može 1136 ili 1136. Kod desetica dolazi do glasovnih promjena. Koji broj dobijemo kad obrnemo ova dva? 63. Kako pišete? Baš onako kako izgovarate. Izgovorite brzo. 63. Z-d. Dolazi do glasovnih promjena. Tako pišem. Kod stotina samo lepite broj na broj. Kako će ovo biti? 432. 400. Samo zalepite, dobijete 400. Pogledajte ovo, isto je stotina. 600. Samo zalepite. 1600. Tako napišemo. Eto, lako je, jel da?